Hello, brother. Hi, my friend. Nice to see you. One question. Yes, How did you rest here? it was the greatest day in my entire Kyrgyzstan travel. It was Really? really, really beautiful. Look at this. It's like Not- Mars. It's like Mars. Mars. Yeah, totally. So you don't need to go to the Mars No, to you pay just- to Elon Musk. No, Come you to just Kyrgyzstan. Come to Kyrgyzstan. Вам не нужно платить, да, Илон Маск и поехать в Марс. Просто переезжайте в Кыргызстан. Вот наш друзья, бизнес. You come from Germania, Germany. German. Yeah. What's your name? Eric. Can I put it here? Yes, of course. One question. So Yes. you slept here. It was lighting at the night. So like Yeah, the stars and moon. stars and moon, Yeah. but inside of the room. Yeah. What do you think? There is no water, no electricity. From where we get electricity here? I guess solar panels. Бұл жерде суда жоқ, анан tok да жоқ та, ешқайдан ток келген емес. Бұл жақта 10 панель қойылған, ел тураны қойып берген. 10 панель, достар, сіздерге сразу есептеп берейін. Инвертор менен, мына Крайнштейн установкалары менен, бүт алып келіп доставкасы менен ушул $4000 түшүп калат да. Эми бул жерде караңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 домик. Бул жакта свети, печкасы, бул жакта душ, туалети, чайы, и мына ушул жерде 100 метрден казып чыга турган мынакей көрүп атасыздар, насос бар. Мына ушунун баары бир жерде. Кимге кызык болсо электронго байланышыңыздар. Бул жигит сонун нерсе айтты. You said Germany already come to the solar panel. Yes, we have a lot of solar panels. Solar panel. Yeah. Mhm. But 100% already Denmark. Yeah. Denmark, Norway. Дания, Норвегия уже 100% светтен мындай независимость болгон дейт. Биз дагы бара-бара ушуга өтөбүз, достор. Сиздерге жөн эле көрсөтүп койдум. Бизнес ачам дейсиздерби, эс алуу жерлерби, албетте акырын күн панелге өтсөңүздөр болот. Анткени эч кайерден көз каранды болбойсуздар. Ар дайым свет бар, күн бар, суу бар, аристон бар, бүт бар иштейт. И ошо бул жакка зым тартып келгиче канча миллион акча кетет. А сиз $4000 менен күн панел коюп алдыңыз. Силермен Фазенда, my friend from Germany. Welcome to Kyrgyzstan. Thank you so Don't go much. to the Mars. Yes.